Channel. Scroll dan lanjut lehmu WhatsAppan cek paket dan yen entek tuku tenadik elio yen matang nakono kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awamu tagawe los dong las aku rarewe nanging sliramu si angel diseke tutup no chattingan karo wong liya aku ragelo kau tutupi nomor yang berganti firasat hati angel dihapusi senajan kau ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas bakal ngerti. Kita goyang lagi ya. Scroll dan lanjut lehmu WhatsAppan cek paket data yen entek tukono tenadik elio yen matang nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awamu irama surah. Terima kasih buat rekan YouTuber yang sudah ikut gabung. Terima kasih dan terima kasih. Production, terima kasih juga. Surah. Kau tutupi nomor yang berganti firasat hati angin dihapusi senajan kau ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas pengen bakal ngerti. Scroll dan lanjut lehmu WhatsAppan cek paket data yen entek tukono tenadik elio yen matang nakono kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awamu kayene surah.
Oke baik, kelak-kelor setelah ini ya. Usah dipikir timbang otakmu getir, mending macak goblok bene ora dadi kafir. Saya bantar mikir tan, saya pecah kacir, bingung mondar mandir malah kaya tukang parkir. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, dan kita berkumpul bareng pasukan irama. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Surah pasukan irama kenal peraturan, sing penting ragamu ada di pemerintahan. Bayin nyengar nyengira ini sensapatan, nambone wong susah ngetambah stok ganjaran. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, kita berkumpul bareng pasukan irama. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Usah dipikir timbang otakmu getir, mending macak goblok bene ora dadi kafir. Saya banter mikir tan, saya kocar kacir, bingung mondar mandir malah kaya tukang parkir. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, kita berkumpul bareng pasukan irama. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Pasukan irama ragan peraturan, sing penting ragamu ada di pemerintahan. Bayin nyengar kira ini sing sambatan, nambane wong susah ngetambah stok jaran. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita bareng pasukan irama. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita berkumpul bareng pasukan irama. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Tak ada gunanya mending kita senang-senang. Oke baik, demikian satu requestan yang sudah terpenuhi. Baik, kali ini satu requestan yang tersisa. Kali ini masih di single Sasak Kelak Kelor kita kasih buat rekan-rekan kami yang ada di depan sana.